Msuchayam tichi. Yang pa sulvanem kana madido hen tashan wesu Tiv Catholic Link ne. Yang bang wasi Fada Nicholas Ashir no long so kwa. Shako Yesu ma jijenga babo. Jujungba hwale ba lukwa yamma pa velu jendigane. Nasa kene neto ma ungwanana Fada siso davam. Bane madoma shima ken Kristo. Goyembe pishi. O oronem kane maondo. Sha yange ado sha pu ken shi gbilinii ne. Kenem kanem maondo mason wanya chi. Sema kwa orono sizwana meyo. Yange o me nzu a o mache. Hingewelen shima iwen o me na ha Yesu va hide tesise kom se hide ave si shagbenda weren shima iwen aondo we gbesela gwa bese kave ka aondo agbeseye ka aondo nese umaye ka aondo tendi zwa ave siye unase umo toron ye ka wun se unwa ye ba satan ya ka va chu satan ka ava ngbe ase ada ase ha shike ondo sha kwa onu no hihi usonwa ken kwa ngere ugenesela ikave siye aondo yange vake sule ugba ken do shimana ve o umacheke vandena o mache tachi anegin sha u ma miende nela satan va me o umache ken kwasina hingo yakon we ondo vendaye bedi yegala kwasina yakon ne shive nomna ondo va o va solo ve ken sule yo o mache ongu iyo vie ondo yo yevesi achwa faye unwe kwabo mchiem mahi ogba o mache iyo na aondo kav o mache hembato shima naga shima satan yo aondo nam tsaha heneto o me diabolo yo mashi o mache aka kwasiye kasha cha kwasi na nama kasha yusa yo mache na na yan kwaye neve hiom heneto vo kwasi ma vo satan aka wene kwasi unendia iyo ikishi nguhwa iyo dikpa yeru hiom o mache kenvo kwasi ifane aondo tindi Yesu shintane Maria wetile hatioki ifya ohene ma Yesu na Yesu ne tesise uwere shima eondo bakela tesise uvenda uwere shima eondo kasumbu satan nzuwavesi adase hashike ondo kra na Yesu lwejiji wondo kenena vashintane lweli tiomi egeyo batame mambangere mamba farashi ve wa Yesu eyeyo velu tun yo velu bumen yo Yesu ngudunu jijingin babo kasha to ubezebo shachuko umache na heye na nafata welen ko wege gasa hata hambu ime na Yesu ka kwani yila bahene na vendave ke ichu ibatame mamangere mafarashila idinyeve kene semaga uwelu age polo ne fato da hemba ologe ogen sahibu ne kangan ne kende hinyala na Yesu kange satan shakuna shatranko ma sha ogema yeri ni umache yange hi satan werin shima isatan la hideo umache werin shima enwene wondo na ondo Yesu kahave sekpa alu ese lumu yo une naseta werin shima wondo mamare shi tombu Yesu unwa yeleni Yesu usende kwa batama nyima kwa ken synagogue luwele ne kania vekpa hihi vihe hunde na vova pine vova nengenena ba Yesu ka wene bavulu tombu wam bavulu ngom bavulu ngbana ya ba no suma bakase kamba he ma vongwa nkane ya ma verene kana has alo so unwa ken vyange Yohane choki hihi viu ushapo ka mole kaye avahe yana
Bayona rumunga. Bave lumu la yo vechi anave taha uva hingi onu baondo. Kamba vene itina jijijela. Baye mave sha wambega. Shin sha shima yolo paga. Shin sha shima iwo paga. Baka ondo je mave. Ka ondo je mave alwe ondo yo na mase ma Yesu yo kaken si shima iwen we masela. Satan masega, Satan we taha sha vesiga, Satan nase kwaga, Satan one fato nase uma otoronga. Ka ondo one nase uma otoronga. Angbane madomo shima ken Kristo. Do si ka uma osi luimine ka we ondo. Na ka ondo ne tesi se kosi a umani. Shen talo silu. Yo vene jiji ata bo yime ba yi evenge ichu obume manotun yo adumbu ne. Se fa ka kensi hide hen Yesu she se pa aslo onu ba ondo. She yere man she yoro. Se fa to kai mkanem se luemi hajo. Se lu yila na ondo. Se lu kai se mama ondo hidenda yere ni satanga. Kane ase malu sha chikuwe ondo yere ya se pa lu ha chikuwe ondo. Ama zayo wasi. Hama msen wasi. Hama bien ave. Yase aondo fa. Sema pine one lumu ya ma wasi se. Shaye si nyoke nchu. Itahamu yimega. Basu onu ba yiwangere. Ba elin shima we mase. Wolute wasi. Never nase uma ugeni. Yungu se wundu tala. Spine kane chi kenti Kristo wasi. Amen. Kani manya Jesu ngo shazo wan wesi man ban wesi Fada Nicholas Jene. So no bana to avesi. Oh,